Ekitabo kya Luusi eshura ya 4. Bowaazi okungura Luusi. Bwanyuma Bowaazi yaza ah'irembo yashutama kandi reeba ogwo ow'obuzaare bwahiiyeho Bowaazi yagambireho yaija naarabaho. Bowaazi yamweta ati "Yeiwe ndabaho oshutame aha kakye." Yakiikama yashutama. Bowaazi yareeta abashaija 10 aha bakuru b'orwo rurembo yabagira ati "Mushutame aha." Bashutama. Yagambira ogw'obuzaare bwa haihi ati "Naomi ogarukire naruga omu nsi ya Moabu naatunda ekibanja ekyabaire kiri ekya mwine wiitu Erimereki. Mbwenu nteekateekire kukikugambira nti okigure omu maisho gaaba abari aha n'omu maisho g'abakuru b'oruganda rwitu. K'oraabe nooyenda kukicungura okicungure, nari k'oraaba otarikwenda nabwo ngambire nkimanye ahabw'okuba tihariho ondiijo ow'okukicungura kureka iwe, naanye orikukurata." Onu yaagira ati "Ninza kukicungura." Bwanyuma Bowaazi yaagira ati "Ihizooba eri oraagurireho ekyo kibanja na Naomi, omanye oku oshemereire kukigura n'ahari Luusi Omumoabukazi muka nyakufa, okugaruraho eiziina lya nyakufa omu buhunguzi bwe." Ogwo omunyabuzaare bwa haihi yagarukamu ati "Nyowe tindikubaasa kukicungura ntakashiisha obuhunguzi bwangye. Okicungure omu mwanya gwangye ahakuba tindikubaasa kukicungura." Kandi obunyakare ogu nigwo gwabaire guri omucwe omuri Isirairi omu by'okucungura n'eby'okuhingisa. Ku babaire benda kuhamya eki baakora, omwe akaba ajwire enkaito agiha mugyenzi we. Okwo nikwo Abisirairi babaire bahamya endagaano. Ahabw'ekyo ogwo omunyabuzaare bwa haihi ku yagambiire Bowaazi ati okicungure, yaajwire enkaito ye. Bwanyuma Bowaazi yagambira abakuru n'abantu boona ati "Erizooba muri baakareebi b'okuhamya kunaagura na Naomi byona ebyabaire biri ebya Erimereki n'ebya Kiriyoni byona n'ebya Mahaloni byona." Luusi Omumoabukazi owabaire ari muka Mahaloni nawe naamugura kuba omukazi wangye, mbone kugaruraho eiziina lya nyakufa omu buhunguzi bwe. Eiziina lya nyakufa rirekye kweba omuri beene waabo n'omu irembo ry'eka ye muri baakareebi erizooba. Abantu boona ababaire bari omu irembo n'abakuru baagira bati "Turi baakareebi. Ogu mukazi owaaza omu nju yawe Mukama amugirire nka Rakeeri na Leeya oku baakwataniise bombi kwimutsya enju ya Isirairi. Niiwe okore ebishemereire omuri Efuraata, kandi orangaanwe omuri Betelehemu, kandi enju yawe ebe nk'eya Pereezi ou Tamari yazaariire Yuda, abaana abu Mukama aruka omuri ogwo omukazi muto, okuzaara Obedi ishenkuru wa Dawudi." Atyo Bowaazi yatwara Luusi yaaba omukazi we, yamutaaha aha mukono, Mukama yamuhenda, yazaara omwana w'omwojo. Abakazi bagira Naomi bati "Mukama asiimwe ahabw'okutakureka otiine w'obuzaare bwa haihi, kandi eiziina rye rirangaanwe omuri Isirairi. Ow'okugaruramu amagara kandi ow'okuriisa omu bukaikuru bwawe, ahabw'okuba muka mwana waawe orikukunda kandi orikukirira abaana b'aboojo 7 niwe amuziire." Naomi yakwata omwana yamukiikira yaaba omurezi we. Kandi abakazi bataahi be bamweta eiziina nibagira bati "Omwana w'omwojo azaarirwe Naomi." Bamweta Obedi, niwe ishe wa Yese, ishe wa Dawudi. Kandi oru nirwo ruzaaro rwa Pereezi. Pereezi akazaara Hezironi, Hezironi yazaara Raamu,
Raamu yazaara Aminadaabu, Aminadaabu yazaara Nahashoni, Nahashoni yazaara Salumoni, Salumoni yazaara Bowaazi, Bowaazi yazaara Obedi, Obedi yazaara Yese, Yese yazaara Dawudi.